Mahina. Evangelista ser o comum. Aí então, vou imaginar agora um pente que o seu filho, vou imaginar que eu sou já todo você. Fala da mãe. Mas eu vou imaginar. Agora. Já vem que eu Nada comigo. Como que vai o exemplo como o meu marido? A gente era. Que era mal comigo. Amigo, não é que é bom nessa colombo. Os homens têm que ser humanos. Os homens é uma solução. Amigo, vou lá no cozinha. Pepe, na sua Wamamisha kuitara mpasa mwetu. Awakora bali muturi. Awakora no rwego kwa kutiko kora. Wijujama nibahi kutiza kikingura amadirisha yifu. Imika kwa wijujama kingu. Isenge shukuta senze kama ise ukimbere Imana. Bidashye kwa marayika Gabriel n'uwundi. N'ubuse. Bisi tomo Será vamos ser da confiança. Vou dizer que é um marrom, carne, minha senha aqui. Minha gente não me barra. E eu disse, não me barra, não está com você. E eu sei. Você vai ver, eu devia já foi demais. E eu já chegava a carne, eu vou minha senha de meio. E eu sei, bimani se eu rezamo, no caso Ukari tumaika kukiza umushinwa kandi wose ngana kandi kamukiza ndume yako yakukishije semenya ari babaki kandi na ndani yomse ariko kashima chama ya maombi amen amen usenga ni yore mo yoni Imana izinyuzamo ubuzima bwawe kugira ngo butugere. Dufite ibintu bibiri by'ingenzi tugomba gukora mu buzima bwa Kristo. Nubwo hariho n'ibindi byinshi, ariko baravuga ibintu gusa n'ibyo birayambaye. Icyambere cy'ingenzi ni ubuzima bwo gusenga. Tukabusuzuma kandi tukabikorane intege, tukabikorana ubushake. Uzabikorane agatege, uzabikorane imbaraga, uzabikorane umwete. Kandi semenya amen. Imana isibwana natwe twaje dusoma ijambo ryayo. Haleluya. Nige kubaho muri inshuti zabimenye. Urugo muwe bwana. Amen. Ariko bikutundaga inshuti 16 ariko bika kumenya kubaho inshuti. Amen. Sabe katika hapo kuzi. Komio. Ukagira umwe babiri batatu batatu inshuti. Sitafita amagambo nk'aya bibiri. Sitokubwira ibyo bibiri kubwira. Sitokufasha kuko birayofasha. Ariko ukananira kuri inshuti. Niba dushaka kumva Imana ivugana natwe, twige kubana na Bibiliya umushuti. Bibiliya ikureba inshuti. Iruta izindi nshuti zose. Amasengesho yarimo azashara kumva ijwi ry'Imana no kugira ngo ubushobozi bwo kurikurikira. Uzubyumva warangiza ugahabwa ubushobozi cyangwa imbaraga zo gukurikira Imana. Iyo yavuganye nawe. Tubiye gusenga ngo uve mu masengesho. Semenya amen. Ntacyo nabikoze. Tubiye kubaho gusenga Imana kugeza ku rwego uzabona ishuha
arubwira Imana igikoze. Amen. Another person, turanagiye mu bihugu gusenga processes. Abagore bariho. Abashitsi barabikarisa. Banaje gusenga bamubaza mu myaka 10 y'Amerika. Wavuye gusenga. Wavuye utabonye processes. Batakuja nyanza. Wavuye kute utaraki. Amen. Arusa kufiza gusenga n'abo yasi. Arabira bazoma mahoro bezige wasizosha. Anateo kwa wansa. Mwashaka serikali. Wewe yasi. Uzo ikiramze. Kana no unaibwaye urusa. Ya, ndiwakuna waza serikali. Arabira wewe ngani ma. Wibale mbiro bashe mahoro. Imana kumweshe mu maombi wategeretse bigihe marayika bazana wakinjira mu buzima bwe bagashobora abakuramo asiri bigasha bakabona ubuzima. Please semenya amen bafatuma akabaye mwaka wa kabiri mwaka wa gatatu mwaka wa kane ari maombi atazita yasemeka arasega ku mwaka wa kane semenya amen aryamye nijoro ngo yumva ko umutamubwira ngo arakora akira akantu kameze nk'akawiyegeje yasinyaje. Abandi bazabirambirwa uzusenga ugasigura ubwiziki uzanogereza akora bicyubasha kisi. Naje kubakangurira mu mwuga musubire mu gihe cyangwa mu masengesho mu buzima bwawe. Semenya amen. Haramajwi menshi abantu bazakurikira menshi haramajwi menshi abantu bagenda bumva kandi bakayakurikira. Rero tuganihuza turebe hamwe amajwi atumuza kumva ijwi ry'Imana. Haramajwi azaza akaba obstacle, akaba imbogamizi, akaba ikibazo, akaba umusozi imbere yawe bigatuma ubaho mu buzima utazumva Imana udasubiza wakurikira ntatimana kugurisha iyo mukobwa ndashitse kimwe n'uko hariho amajwi atuma wumva Imana cyane mu buzima bwawe, ni nako hariho n'andi majwi asa n'imbogamizi zituma utumva Imana. Pawulo abiganiriyeho arabibwira ngo hagati y'igice cya gatanu umurongo wa 19 n'abibwira ijwi rya mbere Pawulo yaravuze rituma umuntu atumva ijwi ry'Imana. Yaravuze ngo mu gusabana ngo no gukora ibiteye isoni ngo n'iby'isoni rero rya mbere bose iyo rigusingiye ubaho waratandukanye na kumva Imana. Ubunyere ubuhuye n'ubunyere urubori umwebane muri wamugisha urateye ibyo bizari gutandukanya n'Imana. Iyo warimo uri umusambanyi ukora ibiteye isoni n'iby'isoni ubitondoraniza umushinga w'icyo kanisa nta mpamvu bagomba barefe abakora bose bo mu kanisa n'ubuye mbere yerefe ubuza bambaye kandi y'abasitsi utabishoboye bamaya kama mapasa ni Não